bekunene sila yamande nganyalo lesikhona khona emtini weSiswati sinarajala embuto ucela uthule umuntu ngibani wakabani Ngiphendvula ngadlamini ngaqala eLunzi kepha lasemahlahleni ke wireless lapha enkanyetini kujuluka. Dlamini okunene lena inyanga lena yekugubha lusuku noma ukuthi kuthetha abantu ukuthi bangabahlukubeti bomake nebantwana. Sicela sowusho kafishane ukuthi wena uthini ngendzaba yokuhlukubeteka kwabomake nebantwana uphindze futhi wekhutha uqwayise. Indzaba yokuhlukubeteka kwabomake imvisa buhlungu Nkosi. Indaba le mangale wonke lamalanga ukuthi uhlale kubhaliwe emaphepheni bomake kanjani uma ethi hawu lo sine ngeSiswati sakithi bomake ngibona basesigabeni lesisetulu kakhulu ekuphileni kwethu singemaswati noma asuka mhlawumbe kule emunye umuntu afike ekhaya ufika abe ngiye nami gcoka kakhulu ngoba kanje ukuthi nasangogo nje bonke labantwana abalapha ekhaya baphuma ekhalo lakhe bese kuyamangalisa ukuthi nangabe sesingenwe ngumkhuba lo njengalona lo muntu kangaka ukuthi bese bakanza basesigabeni sekuhlukubeteka bese kuyasona leSiswati sakithi. Manje wena siyabonga Mbutho manje wena nasingaka sibuthi intombi yakho nje uthi wakwayifaka imbama ingasitshela kuthini awu ayizange sayibone kuphakamisela live iningi indlela esafundiseka ngato futhi hayi umuntu wakhiwa kanjani sokhuthe ke bonsanga yakho nalabanye abasakhula ukuthi bangabahlukubeti besifazane bantwana kuhlukubeta bomake noma ngabe ngumfati wakho ngeSiswati kuliqala kuyingomo ngeSiswati umshaya umnikwe ngibani ngoba kusho ukuthi ushaya le laba khoti bakho la wenze khona yabe la uthethe khona kuliqala singasho nje ukuthi noma uyintombi yakho asikugwemeni kungumkhuba lomuntu Nkosi uze live lakhe singana sonke Nkosi kwazi siyabonga Mbutho Mabukisi Foundation lwadi nebuve ingcebo.